Githaka-inĩ kĩa Imenti, kaunti ya Meru, maobitha rũhonge rwa kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka marĩ ihenya-inĩ rĩa gũthara muoyo wa njogu ĩno. Thikũ ya kerĩ thutha wayo kũgwa nĩ kwaga gĩa kũrĩa. Haha macurĩtie maĩ mena ndawa ya kũmĩongerera hinya mwĩrĩ. Ũmũ wa mĩmera ĩno nĩ kĩonereria kĩa ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire nyamũ cia gĩthaka mwena ũyũ. Toka jana ndio ilijulikana imeanguka hapo. Sasa ndio watu waliitwa hao wa KWS ndio walishughulika kutoka jana, wamelala kutoka jana mpaka sasa wanashughulika. Na ndovu sijoiona time nyingine ndovu wamekufa kama hii time. Ndovu wamekufa ndovu wengi sana. Kuna hii mwezi imeisha ndovu alikuwa amekufa hapo kama watatu. Saa hii nyingine ilionekana hapo ikiwa imekufa. Hii ukame imekuwa mingi sana. Muongee na Mheshimiwa Ruto atuangalilie mambo sana kwa sababu hiyo ni pesa yetu imepotea. Mageria ma kũhonokia muoyo wa njogu ĩyo nĩ maringĩte ihiga na ĩkuĩte ĩkĩrorerwo nĩ mũingĩ amu thutha wa kũgeria kũmĩũkĩria ndĩnacoka gũkĩra rĩngĩ, makĩongerera atĩ ĩno ti ya mbere gũkua gĩthemba gĩkĩ. Wamekufa sana, hata ingine chini hapo ilikuwa imekufa na hata ingine juu pale. Sasa imekuwa ndovu watatu. Ikateresa ikaanguka. Na hii ndovu ni njaa imetuma hii mambo yote. Kukona ukame, miogo, mianga imechimba yote huku. Hakuna kitu, mapapa imevunja kila kitu. Huku hakuna kitu hata nini ama nini. Arĩa meyumĩrĩtie kwĩyonera morũrũ ma ng'aragu ĩno kũrĩ nyamũ cia gĩthaka maugĩte ti gĩkeno kĩao kuona nyamũ igĩkua nĩ ng'aragu, no mauma na mwĩhoko wa kũinũkana nyama ĩngĩ matindĩka thikũ nini amu hũta no teno mĩciĩ-inĩ yao. Sasa juu ya hii ndovu hata tunashangaa vyenye iko hapo, tunangoja hata tuashiriwe tukate hata kakitu, kwa maana hii ni nyama kwetu kwa ajili ya njaa. Sasa tunashangaa kwa nini inashughulikiwa na sisi tuko na njaa tushughulikiwi. Hapo sisi tunataka tuashiriwe hii ndovu tukule, na hatutaki kukula kwa vile yeye ni nyama mzuri, tunataka kukula kwa juu ya njaa. Watu wengine wanaacha maji kwa njiko, wangojea kanyama waende wafike. Hatuna furaha sana, lakini kwa sababu sisi wenyewe tuko na njaa, hata hiyo ndovu yenyewe sivika iko na mafuta yetu ya kutusaidia kwa miili yetu. Haina mafuta kabisa. Hiyo ndovu imemaliza kila kitu, imekonda, hakuna mafuta. Itũra rĩrĩ rĩa Choroiboro, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mburi, rĩrĩa rĩhakanĩtie na gĩthaka kĩa Imenti, nĩ rĩmwe rĩa matũra marĩa ng'aragu ĩhĩrĩirie kaunti ya Meru, na mũingĩ ũroria thirikari maririkane hamwe na ũtonga ũrĩa metĩyagĩra wa nyamũ cia gĩthaka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.